Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa 20% by'ingengo y'imari leta ya Kongo y'umwaka mushya y'imari yagenewe igisirikare mu muhate wo kwisubiza buri gace k'ubutaka bw'igihugu kaguye mu maboko y'umwanzi nk'uko byatangajwe na minisitiri w'intebe w'iki gihugu ubwo ari imbere y'inteko ishinga amategeko yigezeho umushinga w'ingengo y'imari y'umwaka utaha. Minisitiri w'intebe Judith Suminwa yavuze ko izaba ingana na miliyari 59 z'amafaranga ya Kongo, no kuvuga miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Muri aya mafaranga agera kuri miliyari hafi 12 azakirwa mu kongerera imbaraga igisirikare, polisi n'inzego z'umutekano nk'uko Suminwa yabivuze. Mu gihe imari yagenewe igisirikare kuri inshuro igera kuri 20% b'ingengo y'imari yose, umwaka ushize angana na 13% y'ingengo y'imari yagenewe igisirikare, umutekano n'ubucamanza bishyize hamwe. Imbere y'abadepite Suminwa ati guverinoma irangajwe imbere n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cyacu irashaka bidasubirwaho kwisubiza buri gace k'igihugu kagiye mu maboko y'umwanzi, no kuvuga M23. Leta ya Kongo iri mu ntambara n'umutwe wa M23. Uyu mutwe warwana uvuga ko ugenzura ahantu hatuye abaturage barenga miliyoni 10 ku buso bugera kuri kilometero kare 34 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru n'imijyi mikuru yazo Bukavu na Goma. Hagati aho izi mpande zombi ziri mu biganiro iduha muri Qatar bigamije kugera ku masezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara. Kongera ingengo y'imari ugenewe igisirikare kuri leta bije mu mushinga mugari uzageza 2028 w'ibikorwa byo gutoza no kwita ku mibereho y'ingabo no kuziha ubushobozi bugezweho. Uwo mushinga urimo kandi kubaka no kuvugurura ibikorwa remezo bya gisirikare nk'uko abatetsi babitangaje. Mu burasirazuba bw'iki gihugu igisirikare gifatanije na Zalendo gikomeje guhangana mu Rwanda mu bice bitandukanye n'abarwanyi ba M23. Kinshasa ivuga ko M23 ifashwa n'ingabo z'u Rwanda, ibyo abatetsi b'u Rwanda bakana nabo bagashinja igisirikare cya Kongo ufatanya na FDLR urwanya ubutetsi bw'u Rwanda, ibyo Kinshasa nayo ihakana. Hanyuma kandi umuryango w'abanyekongo bakomoka mu Burundi muri iki gihe batuye mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo basabye M23 kujya gutabara vuba na bwangu kugira ngo nabo babone amahoro nk'uko bimeze mu baturage bo mu duce yamaze kubohora. Abo baturage ibintu birako bamaze igihe bakorerwa ubwicanyi, ihohoterwa n'akarengane gakabije. Leta ya Kongo Kinshasa yakabaye ibarinda irebera. Umuyobozi w'ikiremwa ry'abari abaturage Raymond Sheria Muriro aheruka kwandikira perezida wa Kongo Tshisekedi amusaba kugira icyo akora ku bikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ivangura, akajagari k'ubuyobozi, ubukene bukabije n'isenyuka ry'ibikorwa remezo bamaze igihe bahura nabyo. Uyu mu bundi butumwa bw'amajwi yageneye abantu batandukanye yateguje ko nihatagiye ikorwa mu minsi iri imbere ibintu bizaba bikurushaho muri Kivu y'Amajyepfo, kuko aba Burundi fone baba mu kibaya cya Rusizi n'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugirirwa nabi. Yagaragaje ko ibibazo byugarije Kivu y'Amajyepfo byatangiriye iwabo mu kibaya cya Rusizi ndetse ko we na bene wabo babanje gutanga impuruza, gusa ntiyagira ubumva kuko bafite ijwi rito ritabemera kugira uruvugiro. Muri yagaragaje ko intambara yatangiraga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru abarundi baba muri Rusizi batangiye guhohoterwa n'abarwanyi b'imitwe ya Mayimayi ndetse n'abanyekongo b'ubwoko bw'abafurero, ku buryo hanapanzwe gahunda yo kubirukana mu byabo ndetse muri iki gihe ikabikomeje. Uyu muyobozi kandi yagaragaje ko kugira ngo leta ya Kongo izana amahoro ikomeje kuzana ingabo z'amahanga kugira ngo ziyunge ku barimo gukorera abaturage ihohoterwa, aho yatanze urugero rw'ingabo z'u Burundi zikomeje kwirukana abantu mu kibaya. Yamenyesheje M23 ko igihe kigeze ikajya kubatabara. Ati abantu bakomeje kwirukana kubera imisusire yabo. Iyi niyo mpamvu ngira ngo nsaba M23 abantu bo mu kibaya barabizi ko ukigera mu kibaya tuzabona amahoro, kubera ko abantu bose bo mu bice byose mwabohoye babayeho mu mahoro, nta muntu n'umwe utaza mugenzi we, nta muntu n'umwe udafite amahoro. Yavuze ko bitandukanye n'umutwe twa M23 mu kibaya cya Rusizi ibyago bikomeje, aho umuntu wese ufite izururiro cyangwa se ukomoka mu Burundi yitwa umwanzi. Naho nibura abantu 64 cyashakishwe nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abantu barenga 120 burohamye mu ruzi rwa Sankuru ni mu ntara Kasayi muri burasirazuba bwo hagati bwa Kongo Kinshasa. Amakuru yemejwe n'ubuyobozi bwo mu gace byabereyemo, aho François Ahaka umuyobozi w'akarere yabwiye Associated Press ko ibyabaye kuwa mbere hafi y'aho uruzi Sankuru rwinjira mu ruzi rwa Kongo ahazwi impengeri y'amazi ikaze n'inkubi zikomeye. Ubwato bwari buvuye mu mujyi wa Benadibere mu ntara ya Sankuru bugana Kinshasa, intera irenga ibirometero 800 uva aho bwatangiriye. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banandika ko perezida w'uyu muto wongeye kwisanga mu ihuruza ryo kwereka abanyakenya icyerekezo igihugu amaranye imyaka 3 kiganishamo. Mu ijambo yije ku nteko ishinga amategeko, ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko perezida Ruto umwaka ushize bwagezaga ku badepite ijambo ryerekana uko igihugu gihagaze, yavuga ko azakora ibishoboka byose ubuzima bwahinduka mu gihugu, none ngo basubiye imbere ibintu byarabaye bikurusha uko byari bimeze icyo gihe. Ikinyamakuru cyavuze ko ubuzima muri Kenya bwarushaho guhenda ndetse n'urwego rw'ubukungu rutazamutse. Daily Nation yavuze ko bigoye ko perezida Ruto yabona ibyo asobanurira abadepite, kuko muri segiteri zose zigize ubuzima bw'igihugu nta n'imwe iri ku murongo muzima, kuko n'ubwisungane bw'ubuzima udasize imishinga yo kubaka inzu ziciriritse byose nta na kimwe cyashobotse. Perezida Ruto bivuga ko nyuma y'umwaka umwe avuye mu nteko ishinga amategeko urwego rw'uburezi yarugabanijemo amafaranga leta yatangaga, bituma abantu bagorwa no kubona ibyangombwa nkenerwa by'abanyeshuri kubera guhenda. Iyo abanyakenya bavuga ko ubuzima bugoye, bavuga ko avoka yagurwaga amashiringi hagati y'10 na 30 iyo yabaga yahenze cyane. Ubu abacuruza avoka
bahagurukira ku mashiringi hagati ya 50 na 80, ibyo bagaragaza ko byerekana ko ubuzima mu gihugu bwahenze. Icyo kinyamakuru cyavuze ko byagenda kose ijambo rya Perezida Ruto riza kuba ari ijambo gusa riderekejwe n'ibikorwa, ari amasezerano agenda arundanya, kuyashyira mu bikorwa bikazaba ikibazo gikomeye. Ni Nyabije muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe amashyaka abiri opposition muri Tanzania, Chadema na ACT Wazalendo, yamaganye komisiyo yashyizweho na Perezida Samia Suluhu Hassan yo gukora iperereza ku mvururu zabaye mu matora mu mpera z'ukwezi kwa 10. Aya mashyaka yavuze ko atemereye ingirwa komisiyo yakeneye ko umuryango mpuzamahanga wari uza kwikurikirana ibyo bintu. Iyi myigaragambyo y'abarwanya ubutegetsi bavuze ko yaguye mu mu bihumbi, ubutegetsi burabihakana ariko nibutangaza abo bwemera ko bapfuye. Aya mashyaka Chadema na ACT Wazalendo yavuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan yashyizeho abantu bose mu butegetsi ndetse no mu nzego z'umutekano babugamiye ku ishyaka CCM akomokamo, agasanga leta itakwikuraho iperereza. Ubwo kuba aya mashyaka yanze abantu 8 bashyizweho na Perezida Samia Suluhu Hassan, ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko ari icumu ritewe mu gisebe cya Perezida Samia Suluhu Hassan wibwiraga ko yabatangije urugendo rwo gukira ibikomere ndetse no kungabanya Tanzania. Chadema kuwa gatatu yavuze ko ubutegetsi buri muri Tanzania butanemewe kuko bwishyizweho nta matora abayeho, budakwiye no gushaka kwiyeza muri iyo ngirwa komisiyo ishinzwe iperereza bushyiraho. Mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa gatatu, John Heche, Vice Perezida wa Chadema, yavuze ko uregwa adakwiye guhindukira ngo nicire urubanza by'aba ari ubujura. John Heche avuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan nta bubasha afite bwo kuba yagira icyo akora mu izina ry'igihugu kuko na Afurika yunze ubumwe kimwe na SADC bavuze ko amatora yamwimitse yagenze nabi cyane. Iri shyaka rivuga ko hatabayeho umucyo nta butabera bushoboka kuko iyi komisiyo ya Suluhu igamije kuniga ukuri, bagasanga hakenewe urwego rwigenga kandi mpuzamahanga gukora iperereza ku mvururu zabaye mu matora yo muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan aherutse kwemera ko isura ya Tanzania yindanyijwe n'imvururu zibasiye icyo gihugu mu matora ya perezida yo mu kwezi gushize yateje impaka zikomeye. Mu ijambo yavuze ubwo yakiraga indahiro z'abagize leta nshya, Samia yaburiye ko urugomo rushobora gusubiza igihugu nyuma. Uyu perezida w'imyaka 65 yaravuze atanane tuwejweho n'inguzanyo zitangwa n'ibigo mpuzamahanga, ariko ibyabaye byashenye ukwizerwa kwacu mu mahanga. Mu cyumweru gishize Perezida wa Tanzania yatangaje iperereza kuri izo mvururu ndetse ashishikariza abashinjacyaha gutekereza kugabanya cyangwa se gukuraho ibirego ku bantu bafunzwe batagize uruhare rutaziguye muri iyo myigaragambyo. Kuwa kabiri yateguje ko imanda ya kabiri ishobora kubamo ingorane mu bukungu. Yavuze ko kubona ubufasha bw'amafaranga bwaza banki mpuzamahanga bishobora kuzagorana kubera isura yangiritse. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze jima muri no barandika. Banditswe Jenerali mu kiruko cy'izabukuru mu gishamuntu yabwiye abanya-Uganda ko igihugu kitatera imbere gifite Museveni nka perezida. Uyu mugabo uri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida muto ari umwaka utaha yavuze ko bitumvikana ukuntu Jenerali Museveni amaranye ubutegetsi imyaka 40 nyamara abantu batagira ivuriro ndetse na ruswa yimanogoje mu gihugu, aho nushaka akazi abanza gutanga amafaranga. Uyu mukandida w'ishyaka Alliance for National Transformation yari mu karere ka Serere asaba abayoboke be ko bakwiye kwipakurura Museveni niba bifuza iterambere muri Uganda. Mu ndangururamajwi imbere y'abaturage, Jenerali Mugishamuni yumvikana avuga ati mwiteguye kurandura umuzi w'ikibazo mufite, mutwizere twebwe ishyaka ryacu ryanga akarengane na ruswa kandi twambariye kuza kubibakiza, mutujye inyuma twigizeyo Museveni niwe kibazo cy'akaga igihugu cyacu gifite. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Jenerali Mugishamuni avuga ko ikibazo igihugu gifite hari abategetsi bakorera inda zabo gusa bakanga gukorera abaturage ngo hato bataza kwiteranya, abo bose ngo bakwiye kugizwayo bagahigama bakamuha igihugu akagiteza imbere. Hanze abangavu n'ingimbi bo muri Australia bakoresha Instagram, Facebook na Thread barimo kubwirwa ko konti zabo zigiye gufungwa hashingiwe ku itegeko rihagarika imbuga nkoranyambaga ku bafite munsi y'imyaka 16. Mu bice bitandukanye ku isi hari impaka zikomeje kugira cy'imyaka umwana akwiye kwemererwa kujya ku mbuga nkoranyambaga. Australia yafashe ingamba. Sosiyete ya Meta nayo nyiriza imbuga 3 yatangaje ko yatangiye gutanga ubutumwa ku bakoresha izo mbuga, yemeza ko bafite imyaka hagati ya 13 na 15 ibinyujije mu butumwa bugufi, email n'ubutumwa bwo muri porogaramu, ibamenyeje ko konti zabo zizatangira gufunga kuva tariki enye z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Itegeko rya Australia rivuga ko ihagarikwa ry'izo mbuga rizatangira ku itariki 10 z'Ukuboza, rikazagira ingaruka ku mbuga zitandukanye zirimo TikTok, YouTube, X, Reddit n'izindi. Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese yavuze ko ihagarikwa ari icyemezo batekereje bakaba bagamije gufasha abana kuguma ari abana mu gihe cyabo cy'ubwana. Meta n'izindi sosiyete bavuga ko badashyigikira ihagarikwa, ariko kandi ngo nta kundi byagenda bazaryubahiriza. Mu cyegeranyo cy'ikigo gishinzwe gukurikirana internet muri Australia bagaragaza ko abakoresha Facebook bagera ku 150 n'abakoresha Instagram bagera ku 350 bafite hagati y'imyaka 13 na 15. Guhera tariki enye Ukuboza abana bari munsi y'imyaka 16 ntibazongera kwemererwa gufungura konti kuri izi mbuga za Meta. Izo sosiyete yavuze ko isaba barebwa n'iri tegeko kuvugurura amakuru yabo y'itumanaho kugira ngo bazabwirwe igihe bazemererwa kongera gufungura konti. Bamwe basabwe gukuraho no kubika amafoto, amashusho n'ubutumwa bwabo mbere y'uko konti zabo zifungwa. Meta yavuze ko bangavu bavuga ko bujuje imyaka yo gukoresha Instagram, Facebook na Thread bashobora gusaba ko konti zabo zidafungwa bakoresheje uburyo bwo gufata video selfie ikoreshwa mu gusuzuma imyaka hakoreshejwe isuzuma ry'isura. Bashobora kandi gutanga icyangombwa cy'ifatabuguzi cyangwa se ikindi cyangombwa gitangwa na leta kigaragaza neza imyaka yabo. Uburyo bwose bwo kugenzura imyaka bwagiye
bifatanyije n'ikigo cyo mu Bwongereza Agaseke Certification Scheme. Muri raporo yategetswe na leta ya Australia y'uyu mwaka, imbuga nkoranyambaga zitazafata inzira zikwiriye zo kubuza buri munsi y'imyaka 16 gukoresha serivisi zazo zacibwa amande agera kuri $50 z'amadolari akoreshwa muri Australia, ni hafi $50 z'amafaranga y'u Rwanda. Antigone Davis ushinzwe umutekano muri Meta yabwiye Reuters ati nubwo dukora uko dushoboye ngo dukure abakoresha imbuga zacu bari munsi y'imyaka 16 bose, kandi bikaba mbere y'itariki 10 z'ukwezi kwa 12, kubariza itegeko bizakomeza kuba inzira irimo ibyiciro byinshi. Meta yabwiye 7 News muri Australia itabangavu n'ingimbi n'incakura, kandi tuzi neza ko bashobora kugereza kunyura inzira zose zibafasha kubona serivisi zibujijwe, ariko yongera ati twemeje kubariza inshingano zacu no kubariza itegeko, kandi turimo gufata ingamba zikenewe mu rwego rwo kwirinda kujya mu mubare w'imbuga ziri mu zihagarikwa. Urubuga rukinirwaho imikino ruzwi nka Roblox rwatangaje ko abana bari munsi y'imyaka 16 batazongera kuganira abantu bakuru batabazi. Ubugenzuzi bw'imyaka buzaba ngombwa ku bakoresha chat bukazatangira mu kwezi gutaha kwa 12 muri Australia, New Zealand n'Ubuholandi, hanyuma bukazagera ku isi yose guhera muri Mutarama umwaka utaha.